paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Well, kumusta kayo manen, Asukimi? Naimbag nga oras yung amin nga awan labas. Ala sige, kas itisigod adi pa'y metlaan nagbaliw at to'y manen ti maysa nga istorya nga income ipaay kada kayo. Ket siyempre, istorya ana daw manipod iti dinto ag kupas apadas ken pakasaritaan to'y kakaisuna. Dawanan nung yabida tayo anay Kapitan Enteng. Ay namaray, awan manang ti si Daem. Si Kamit. Kadaawan si Daem. Umay ka dito'y tersenak. Umay ko angut-angutan adag iti lakom. Sapay agmalmalam ka dito'y. Nakaistambay ka latan dito'y tersenak. Ay, ha! Maray, ada kwarta! Ayan na. Ijay nay, ijay tenga ti kalsada. Kwarta ayaday jay. Kwarta maray, inakalaan! Nagpigsamot ti mata ni Marituyangan. Nakita na di kwarta iji tenga ti kalsada. Kunakun kahit maray, Nan, Oh. kita akman. Sangaribo. Ay na, nagswerte ka mo ten Maray. Ay namaray, adan igatan ka. Wahay! Una yan, nagpigsama na kita matamon. Siyempre agsidsida gayam iti karabasa, manganak pa'y iti tsesa. Aya, Sige maray, inako na. saan ka gumatang? Mapanak gumatang ijay sa bali at tersina. Kad gumatang ka dituyan Jak kayat. Ijay sa bali, ti kayat kaw apaggatangan. Sige babayaw. Unay mat ni Kumari Tuyangan. Kalpasan na nakapidot iti kwarta. Saan mat gayam adito'y tersenam tinaggatangan na. Ay, wan nga rod amare. Ang amjak amu no gimatang ijay sa bali at tersena. Kat no agistambay. Dito'y mat tersenam ti pagistambayan na. Ay, wan nga rod. Agmalmalam ditoy. Makipangantumeten ano dumanon ti pangal daw. Mailibre manen no kasta. Wan Ay, apay ako kumikita ka iti kalsada, mare. Kwa. Amom ngay, no adamot ti kalat nga agparang akwarta di tateng nga ti kalsada. Di mapan kumot piduten adagos. Ay na, syakto pa ay mare. Inuras nga umasidegak dita kalsada. Takitaag no adda ti kwarta. Nga maawamay. Ultimo 5 aduleng. Awan. No kasta, swerte nga rod ni Marituyang anakapidot iti kwarta. Wen amare, swerte na talaga. Manmano tikas de swerte. Asino kada kayo at tricycle driver tinakaragrag iti Sangaribo. Sangaribo ka no? Nay, apay kagawan. Adda ngamin napidot ni Marituyang nga Sangaribo di kalman, di dateng nga ti kalsada. Hoy, sayang. Sakla ko man tinakapidaw. Bilibak nga rod kang kuana. Taoray no kas jabak bakitanan ka nakita na pa'y laji kwarta. Ay, nagpigsa ti pa nagkita na. Wen nga rod. Awan naragrag ko asang haribaw. Tawan mat kwarta ka sang haribaw. Dagiti kakadwang ngay, amangan no adda nakaragrag kadakwada, kwarog. Awan, kagawad, awan. Aw, awan ka na. Awan ngamin kasta kwartame. Adda akmanon maray. Ay na, bigbigat nga umay ka man makichismisan. Kahit nagastos mo, tay napidot mo akwartam. Ay, masayangan amang gastos maray. Ne, ay kaan-anwam nga rod ngay. Kayat ko nga mintag parukod iti antiparak. Na, apay nga ganti para ka. Nakapuyo yung dagiti mata. Nakapoy. Kano nakita madagos di kwarta iji kalsada, ide? Ay, maray.
Asino ti sumungad? Na, di mo mabigbeg ni Maribanang. Aya, isuday ta? Na, apay, nagbeat mo takim mapsot ti matamon, Maray. Idilakal man na nakapidot kay ti kwarta. Ita, nakapsutan, nagita matam. Ay na, arapa kun at talaga maray. Grabe mo, dayta. May salanga aldaw, kimapsutan, ti pa nagkitam. Huwag nga raw, jakman amo no apay. Nagbalinak metin nga arap. Kukumaray! Umayak man! Ay na, Maribanang, di na kan mabigbig ni Marituyang no adayo ka. Nay, apay ngay mare. Anya ti problema kadagita madam. Ay, kimapsot maray. Ay sos, agpapada tayon Ngam ti pagsiddaawak, Maribanang. No kwarta makita na. Uray adayaw. Win nga agpaisaw. Ay, maray. Anya ngay nga taaklasit sakit ta madam. Ay, jak amo maray. Asino ngay kada kayo timang kadwa kanyak amapan agparukod iti antiparak. Ay, ni marikwanang. Nay, apay asyak ngay. Win tabaak ka. Anya ko mati pa kay naigan ti kinabaak ko. Awan, ti ilutwam nga asawam. Aywanan niya. Ala, inton bigat maray. Masapa ta amapan agparukod iti matak ijay ilay. Sige man laengan. Kuyugan ka, Marituyang. Arap mat gaya man ni Marituyang. Bakit mutin? Kumapsutin ati pa nagkita na. Saanan ang makabigbig? Gagangay na ata na surok mutin 100 nan. Anya 100. Ha? Ay, inteng. Mayat pa'y day ta antiparam. Kitwun mayat. Ay, kunak ano nakapsutan, tapasukatantan. Makabasa akpay mo. Uray adayo. Daytoy antiparak ti medyo kumapsutan. Yornongak man iti pagparamid ka. Aguray ka. Sino dyan nakatakder ijerwan? Nay, di mon mabigbeg. Medyo nakudrap Kat no ni kwarog. Ay wunan niya. Hindi kwarog gayam ngagpaisa. Diyak mabigbig Nalipat akon. Nalipatam, wano saan mo anabigbeg. Magpadadan Na yan. Nakarkaro ka mat gaya man ngam ni Marituyang. Arap ka lang arudan. Kabaw ka pay. Anya ngay, Maray. Mayat matlaang dayta barong antiparam. Wan maray, nagmayat. Nalawag matlaang. Ay katuan Saan ka maulaw? Saan maray? Makakita ka nga uray adayaw. Wan maray, naglawag. Nasaya at mait no kasta. Apay ngay akastoy maray. Apay, Uray ijay bangir abantay. Makita. naa. Kayat mo asawan. Kasla x-ray day tanti param. Wan maray. Apay ngay maray. Makita mo takid naim. Na, grabe ka mait. Kinaulbud day tan. Ay, agawid tan maray. Wana, mabitla nga rod. Tayabak ni Kwarog. Tati tricycle na ti pagluganan ta. Maray, aday ipagakan ka. Ibagamon Ape amasapul ay rasaas mo. Mangag ni Kwarong. Apay kumano mangag na. Madita, ang mga nugulo. Anyat ibagam aya. Kunada agwapo ni Kwarong. Saan matkayam? Ne, apay ana ibagam ti kasta. Ay na, kinamuro matkayam. Kinamuro ayamay. Kita man. Kagawad. Kapayakit kitaan na. Kwa, adalakit kita di tarupam.
Ha? Mare, awam mati ka mura magita. Oh, kano na ka daw? Nagdadakkel. Ay na, nagpangit ni Kwarog akinamuro. Na, Ay, apay ngay! Ay, Kinalaat mo mga preno ti tricycle mount. Bagbagayon sa mo tapangit ha? Ha? Nangad natin baga, Mare. Ibagbagak laeng mo't noan niya ti makikita. Agkarkaro pa kami kini Uncle Kao. Luka na yung apangit ha. Pangit mo't ngarap ni Uncle Kao. Ay, maray, insuot ko na ito'y barong antiparak. Tapno adamanen kwarta ang makita. Ang napigsan sa unay ti grado dahi ta antiparam, Mare. Un maray, ang mayat. Ne, di mo't kapitan ta lumabas. Ay sus, nagalas. Anya tinalas, Mare. Tiro pa ni kapitan. Na, tapay anak ko naman anti kasta. Napuno iti blackheads kan whiteheads iti tuktok ti agong na. Nakitam da kita. Un maray, ay na, kilupay gaya mo di agong na. Na, saan mo ti panagkunak? Kilaw, kan makitak pa'y aji kuto na. Na, kinoto ni kapitan. Un maray, naglawag. Anya mo dahi tang antiparamon. Na, umasidag samot dito ni kapitan. Ay lumabas ako malang. Dumagas ako na, nalagip ko agumatangak itisuka. Ay, kapitan, saan ka ang nagbrush-an niya? Kasano nga mo? Makalawasan. Ay saan po nuday ta? Ang nakaamwa mare. Nakitak dito'y antiparak. Kapitan, kasla nga ron magic dahi ta antiparana. Agpaaramidak sa itikasta. Ay, Ay na, sahanan, kapitan. Paalasin na laang ti tao. Apay, anya dya ibagbagada nga antiparan ni Marituyang anangina. Ay, di mo nara paapon ti maaddaan itikas jay nga antipara, Mare. Taapay. Paaddaan na ti kamuro. Blackheads, kanda dumapay. Paalasin na laang ti langa. Anya? Ni Kwarog kan ni kapitan tinabiktima. Ay, sus. Jakmat ammo noan niya ti makita di tarupam nga uyawan day jay nga antipara. Na, padahasin nak nga uyawan day ta nga antipara, Maray. Awan pa'y tinangoy uyaw kanyak kay. Kwarog! Umay ka man dito yung paradaan, may. Uyawan nak manain. Ay na, saan gayam ngagpapadadagitang ngipon mo? Una kung kahit. Jak agsasaw tapno di nak uyawon. Si Kamot, silang day tabusis mo. Iso nga rod asa anak kon nga agsasaw. Pumanaw ka man dito yung nana. Di mi kayat ti mauyaw. Ah, Ibagbagan tupay ni Uncle ko, gwapo Pangasim, Mare. Tadi ka umay dito tersenak tapno aguyaw laang. umayak gumatang. Mamangan no pati siya kat uyawam. Na, anya ti panagkitkitam kanyak. Ay namaray, san kang uyawan? Aglako ka kadilaan. Masapul si putak dagita matam. Ay, mabit lang Isuot ko to'y antipara. Ay! Na. Ay! Oo, na yan anaglawag ti panagkita kita aglawlaw. Ay, maray. Ay, di na kuyawan. Jak kaya ti mauyaw. Anya kalakit din aya. Agdamagaklaeng. Saan nga uyaw day ta? Saan? Anya ti damagam. Ay. Apay nga kurkursing dagita gurong ma. Anya? Kan, apay pinurpor day tabok ma. Nagatuti split ends na. Ay sos, agtinagan dagita bunga na. Ha? Na, sa bali na ti style mo nga aguyaw. Uyaw, aya day chay. Nagdamagaklaan mo.
Pumanaw ka man la dito yan. Na, apay ngay apapanawon na katadapay gatang. Pumanaw ka no di mo kayat nga ipang-urko kan kati pagwalwalis ko di tarwar. Ay, sos, pumangurngag pa isaw. Ay, taray tuyang, taray! Chip, apay at tumartaray ni Nana Tuyang. Diyak man amaw. Asla ada itartarayan na. Awan mo't makita ka mang kamkamat kan kuana. Apay nga ta. Oy, nanatuyang! Matnagday ta antiparam! Anya! Ay, sos! Natnagin ti antiparana. Nabaddakan na pa yun. Ayaw na yan. Ay, hawanan. Ay, narumagan to'y antipara. Ay, hawanan. Sana ko na makakita. Ay, Chip, mapantaiglo. Kasimat ni Nana Tuyang. Sanain. Gapo iti day tang antiparana. Uyawan na amin na makita na. Ay, Nana Toyang. Inaramat mo ngamin itidakas day taan ti param. Iso anabuungan. Panaguyaw day taar-aramidam, Nana Toyang. Ala, sige. Ditan tinagibusan ti sabali paing istorya. Ana daw manipod iti dinto agkupas apadas ti kakaysona. Dawanin ang labida tayo, anay. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon Virgie Paglay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito ang estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan.